Kaniting banal na misa, yabi at aking kakatamang kapasalamatan, Ding Catholic Women's League, Legion of Mary Divina Pastora and Regina Apostolorum Presidium, Church Greeters and Collectors, El Shaddai, Children of Mary Immaculate Choir, Good Shepherd Parish Choir, Dr. and Mrs. Pedro Mercado, and Clancy Malig Cambeda ring karelang familia. Aring kaladwadari, Among Bong Gopez, Among Mar Miranda, Raymond Fontanilla Death Anniversary, Antimurin Kaladwan ng Konsolasyon, Angelina, Virgilio, Angelo, Benjamin, Roy, Constantino, and Gloria, ading sablang kaladwaking purgatorio. Ing manimuna po kaniting banal misang ining Lunes Santo, Yapin Reverendo Padre Daniel A. Baul, Cura Paroko ng Parish of Mary, Mother of Perpetual Help, Gutad, Florida Blanca, Pampanga. Anting meto nga pamilya, makiabiyatama po kindalit a pamuklat. Makatipon tamo, king lagyo ni Gipa, ampon ning anak, ampon ning banal ay Espiritu. Amen. Ing grasya na ning ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakyagom ning banal ay Espiritu, mantabayasan ng parati kaya kayo. At keka antemorin, Maya pa bengi po kaya kayo ngan. maya pabengi po among, Malaos tamo po kaniting mumuna ng Aldo, ning Aldo, ing Lunes Santo. Anong nuka rin king Ebanghelyo, patutuanan tamo na alang-alang king taong kekang kaluguran, ibiemungan ing egana gana. Makanyan diya, ing ampong Ginoo kaya katamo, uling binana katamong kaluguran, biniyanangan ing egana-gana para kaya katamo. Lakwas na binyede, ing kayang kabubugtungan na yanak.
ban kadita, iligtas na katamo, karing kaya katamong pamikasala. At takman tamo, ing kayang makamal alugod. Karing panawon anong nukarin, meging may mutamo, karing taong kaluguran tamo. Lakwas na king apong Ginoo, anyawaran tamo ing kayang kapatawaran. Aminan ko, Pang may pain. Kay kapatad, imikasalo kong bina, kim pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at ting pamagtamad ming gawa, king dapmaya pasukat misanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulnitay panagapo, kang minwa na Mariang Kapilan man Birhen, karin sa Blanganghel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ni panalahin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa malubos mayupaya, pakaluluan na katamo, at ing pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, king bie, alang angga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, alang-alang karing merito, ning pamaylasa ning bugtong mong anak. Pagkalaman mo kaming panibayong sikanan, uling ing sarili ming kainan, alang darala ke kami. Nunemo pawang kabiguan, king arapan ning dakal akaligaligan, adaralanan mi. Itiaduan mi kaya o Diyos, king kapamilatan ng Jesukristong anak mo, ang mabibie ampon magari kambe mo, king kameto nga ning banal na Espiritu, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Oy ni ing talasuyo ko, aantabayanan ko, ing pinili ko, abinakong katulan. Kakasyan ke king espiritu ko, banang idala ing tune katuliran, karing bansa. Eya kukulasyo, ni eya mamulyo, ni eya mitatas abosis karing dalan. Ene papaklyan ing timbung mebalbal na, ni ene papatdan ing undap-undap asimsim. King mitmong katapatan, ipayiral na ing tune matulid. Eya urong sulong alub, ni eya masiralub, hanggang ena alitagtag ing tune matulid keti king labwad. Ing batas at tuturuna, iya ing panenayan do, ringking bebe dayat malat at karing pulo. Antipin keni ing sasabyan ning Diyos agino.
amiglalang karing banwang sapin-sapin, at milalablab kareti. Aminye ubog, karing labwad at karing sablang manibatan kaniti. Aminye pangisnawa, karing taong manoknangan kaniti. At ibye karing sablang gagalo babo niti. Ako, Ingginu, inausda ka, ban ing matulid, ipamingwa mo. Tinaid da ka, king gamat, at inubog da ka. Tilduan da kang anting peka tipan ko, king meto balen. At maging metong kang sulu, karing para karing gentil. Bamulang abuklat amata, ring bulag. Itimawa mula, ring atsu king sukulan, at ibulos mula, ring atsu king sukulan, ning sukulan, lalam ning gabun. Ingamano ning Gino. Salamat kin Diyos. Dalit apakibat, ingginuyang suluko at kaligtasan ko. At kaligtasan. Ingginuya ing suluko at kaligtasan ko. Nino ing pitakutan ko. Ingginu iya ing kuta ning biyeko. Keniku mula tumakot. Inginuyang suluko at kaligtasan ko. Neng lalapit la, ring mga ro katao, barang laklakan ing laman ko. Ila kabud, ilang kasalang ampon kalaban ko, ring mga ragsa ampon mga nabo. Inginuyang suluko at kaligtasan ko. Agyang libo-libo la, ring kukub-kub kanako. Eya mitakutan, ining puso ko. Agyang sa gupala kanako, ring king labanan. Eko pa murin, milak kapanaligan. Inginuyang suluko at kaligtasan ko. Ini yaing paniwalan king matibe tangalan ko, king kayapan ning Gino, king labad daring mabye. Ibili mo ing king Gino, ing tiwala mo, tatagan mo ing sarili mo, siknangan mo ing loob mo, wa ibili mo king Gino, ing tiwala mo. Inginuyang suluko at kaligtasan ko. Parangalantaya po ing mayap abalita.
Ingino mantabi kaya kayo, at keka antemurin. pamipasya king may pabalita, agpang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Anam aaldo bayo ing Paskwa, Jesus mintaya Betania, balen akarinan ng Lazarong pepasubyan ng mebye. Misadya lang pamisulo-sulo para kaya karin. Imarta iya ing migsilbi karela, at Lazaro metong ya karing kasulo na king lamesa. Maria, linubne ing metong alibrang larong nardo, abinangmal, uling alang samot, at kiskasanan nala, kaniti, ring bitis ng Esos. Saka nala pinulis, king buwak na. Si nangalngal, king kabilugan na bale, ing banglo ning laro. Dapot Judas Iscariote, metong karing alagad na, at iya, ing mga niyaya kaya nga na, bakit ing larong iti, enanamo pisaling atlong dalan adinari, at ingabli ipamyena sana karing kalulo. Sinabi na iti, ulining masabal na karing kalulo. Nune uling mapanakoya, yaing tatalan king bulsa, at kukupit ya karing kwaltang bubulugda. Inya Jesus nga na, paborendye. Sinikap na iting pabanglo para king Aldo, ning panga kutkut ko. Kayabe yula kapilan man ding kalulo, dapot ako eyo ko kayabe kabang-kabang. Samantala, ding marakal audio, abalitan da, king atyukarin at di natangla. Emo pauli ng Jesus, nuneban akit dyan naman Lazaro, ape pasubyan ng mebye. Kanita ring pamuntok apari, tingkarang paten dyan naman Lazaro. Pablasang king uli na, inyaring dakal karing udyo, may maglako lakarela, at may niwalala kang Esos. Kaluguran kong kapatid, ding may pabalita, ding kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo po, maya pa bengi kaya kayungan. Kakit ko po. Balang may katas siya po ini. Ne. Anyang magmisa ko po kini kang among may. Bala mo mas mababaya ini. Ne, ayo ini pala. Atin palang atin palang patungan ne po. Alayo paling patungan kaya ing lawe ko po king sarili ko malating malati ne. Yapin po ako tangko kaya kayo nung akakit ko. Ngining aldong iti, anti mo ing sinabi ko, pag masusyan tayo, kaluguran kong kapatad, iting Lunes Santo. At iti ing mumuna ng aldo ning maleldo. At kaniting mumunang aldo, akit tamo nung makanano, ing metong atao, gawan na ing ega-nagana, alang-alang king kayang kaluguran. At mekad iti, patutuanan na ning balang metong kikatamo. Potang ring pipisa-pisa sabihan, ding kaluguran tamo king bie,
ibiyatamo at gawan tamo ing ega na gana para karela. Kutang, o ba't ini yang may piling ebanghelyo para king mumuna ng aldo ning maleldo? Bakit? Nanong kabaldugan na ning gewa ng Maria ning Betania. Pakibat, inge katamong pamamasa, lalo na yung ebanghelyo, susiya ban lalo tayo pang aintindyan at apilasan miya masamas ing kasakitan at kamatayan na king krus ning ginutamong Jesucristo. Kalupa ning gewa ng Maria, ing krus man papasyag na ing lugod aemang wenta. Lugod amaluho o king English ausan tayang extravagance of love. Extravagance of love. Lugod alang sukad. Lugod alabis-labis. At yan malino yang malino king ebanghelyo adimdam tamo. Mary took a liter of costly perfumed oil made from genuine aromatic nard and anointed the feet of Jesus and dried them with her hair. Enya mo bilos iting binangmal apabanglo. Nune kay bat ning bilos iting binangmal apabanglo karing bitis ning Ginoo. Pe palang yan nala king buwak na dating bitis. At nano po ing amanong linwal king asbok ng udas. Yapining amanong sayang. Sayang. O itaying amano ng Judas. Sayang ustong alang kapupuntalan. Sayang ustong alang kabaldugan. Makanyan ing panlalawe ng udas. King depata ng Maria ning Betania. Dapot, inggewa ng Maria, sayang. Uling pamipasyag yang lugod, aalang sukad. Lugod, mangwenta. Nung iudas, pasayang nanna, iting mal apabanglo, uling bilos namong Maria, karing bitis ning Ginoo, Maria, na pasayang nan iti. Uling kapamilatan na niti may angkit nung makanano ng tutong kaluguran, ing ginutamong Jesucristo. Meng wenta. Makanyan niya po yung tutong lugod. Mang wenta. Mamilang. Putang tutong kaluguran ming metong nga tao, alaya iting ama nung mangwenta. Uling sablang gagawan at babyemo, gagawan mo ngan iti out of love. Ganyan talaga, di ba? Kapag mahal mo ang isang tao, nakahanda mong ibigay ang lahat para sa kanya. Amen? Malaram kayo po nung sabihin yung ali. Ne? Lakwas na ring pengari, ding pengari, makasadyadang gawan at ibye inge ka na gana. Nung ding pisasabihan, yapin ding pamilyada, lakwas na ring anak da. Hay, among, agyang rugunge kumibayo imalan, ing maulaga, mibayo la imalan, ding anak ko. Delanan ko na yan, among. Yari na ako, ken. Din namang anak ko, ngede. When you truly love somebody, you are ready to give everything to your beloved. You want them to have the best
of everything in life. Makaniyan. Ikayo pong pengari, nung ikayo po tikman nyo yung kasakitan king biye, nung magsilbi mo, yu buring malyari iti karing anak yu. Kaya pin bibye yungan, gagawan yungan, gana-gana. Ban kanita, aranasan, iting aman tamong kasakitan. You want them to have the best of everything in life. You do not count the cost. You see that frequently in parents who work tirelessly, day in and day out for the sake of their children. Maluho sila sa pagmamahal. Lalong-lalo na pong ining panahon na ini, nung atin pong makalunos king mga palyari, king makapadurot kaya katamo, kaniting kapanaunan alang aliwa, ring pengari, Diyos ko, darugubalo, nung makanano lang kumayod, para karing-karelang pamilya, karing-karelang anak, atikit tamo po, adwang mata, nung makananungan pong mitas, gana-gana. Nandin po may ngarga kong gas, po. Dati po yung kanakong sakin, full tank, 5,000. Aro, Diyos ko, nandin po may ngarga ko, 3,000. Bala mo yung mangginalo. Aro, Diyos ko po. Kay ba't samasaman pa kanta? Halos 30 minutes ko po king gasolinaan. Singitan, ing masaklap, agyang ka nung ating kang panyali, po talakar ko nga sali. Po malawot ito. King mga palyaring ini. Kutnanda ko po kayong pengari. Ngayon pong may nga tasinge gana-gana, ing panyaliwan lalo na. Mitas ko po sweldo. Aro, Diyos ko. Magician ko po. Agyuyo pong magican ding sweldo yo, bang kanita dakala. Ali, o iting problema. Sabihan mo rin ka rin anak yo, nak, nakapamakahing mamangan, Aro, Diyos ko po. Kasakit na po nita, Masakit po para king pengaring sabihan na lareting amano. O kaya pin mahagobra ka rugo, magpakamate ka king obra. Bang kanita, papakan mong manyaman ding anak mo. Kaya ba't ngayon sabihan mo karela, anak, ko pa makaing mamangan, Oh, masakit po ito. Nyapin, sabi ko pin po, nung atin taong makalunos, ngining panahon na ite, alang adiwa no nering pengari, darugo balo nung makanano dalang pagkasya, ding panakitanda. Naman po mababawas, ing gastos. Mas miraragdagan pa. Pero akit mo ring pengari, uling kaluguran dala ring pamilyada, ding anak da, tuloy pa rin ang agos ng buhay. Ka pwedeng mga inalob. Ka pwedeng magpapakit. May nakasalpantayanan. Uling ke kala, kukwang sikanan, ding anak mo. Makanya naman kaluguran kong kapatid. Kalupad na rin pengari ing apong Ginoo. And that is how God relates to us as His beloved. We see that repeatedly in the Bible, the extravagance of divine love. We see that, for instance, in the parable of the prodigal son or prodigal father, as some biblical scholars have suggested, to the older, grumbling brother, the warm welcome of the lost son by the prodigal father was useless waste. To the father, however, it was love without condition, and the gestures by which he welcomed the lost son, a manifestation of the extravagance of love.
And this is what we call lens that I would like to use para po kaniting panahon ng Maleldo. That is how we are to interpret the passion of Jesus. That is how we are to understand the cross of Christ. It is total self-donation. It is self-emptying to the max. It is unconditional love in its purest form. No greater love than this, than for one to lay down one's life for one's beloved. The passion of Christ and the cross in particular represented the extravagance of divine love. May we be inspired by the extravagance of Jesus' love for us to become loving, merciful, and compassionate like Him, especially during this holy season. Sweet odor of love. Ing tunay lugod, sasalingalngal king banglo. Iyan ing metong tamong dimdam king ebanghelyo. The house was filled with the fragrance of the oil. Sinalingalngal ya itang bale, uli na ning mabanglong laro. Dapot sinalingalngal ya naman, uli ning banglo ning lugod at pangatao ng Maria. O yan po, ing kabaldugan na niting pabangluking ebanghelyo. Potang ing metong atao, lulugod yang totoo. Sisingalngal iting lugod, ing kayang pangatao. At makanyan nga pong gino kay katamo. At makanyan mo naman ing buri na kay katamo. May kalat sana ing kay katamong banglo. Ing banglo ning lugod tamo kaya at karing kaparatang tao. Lakwas ng ining Maleldo. Potang malugod yung metong tao, akakit mo king kayang pangatao, akakit mo king makapadurot kaya, ababaw mo ing banglo ning biyena. At itipo yung panagkat kaya katamo, kaluguran kong kapatid. Ngini pong panahon ning Maleldo. Mikalat sana ing banglo ning lugod tamo king nga pong ginot king balang metong. Mikalat sana ing banglo ning lugod tamo. Amen? Lawin niyo po rin kayong kasiping. Pwede niyo pong bawan din kasiping niyo. Haro, Diyos ko po. Amuyin niyo ang katabi niyo. Babaw yu ing banglo ning kayang lugod. Bawan niya po. Babaw yu ing banglo ning lugod ning kasiping mo. Opo, tagalang babaw yu ing bantot ning kayang ugali. Ano Diyos ko po, sa pingilan na ako po ning katuangan kuya pong kasiping ko. Ano Diyos ko po, ing bulok ning kayang kamuritan at kabolangan. Sana ali, sana ing abaw daw kay katamo, yapin ing banglo ning kay katamong kayapan. Iudas naman po ngeni ing pisabihan tamo. Ding mga taram ng amano, iba't laking bulok ning kayang puso. At yan malino yang malino king ebanghelyo. Then Judas the Iscariot, one of his disciples, and the one who would betray him, said, "Why was this oil not sold for 300 days' wages and given to the poor?" He said this not because he cared about the poor, but because he was a thief and held the money bag and used to steal the contributions. Makanyan pala ing pangatao ng udas. Mangupit yo. Haro Diyos ko, ring mapangupit,
magbayo na kayo. Ugaling udas yan. Potang mangupit ka. Among kasalanan po nung mangupit ko, king pitaka ning asawa ko. Kasi po, king sobrang kamal ning panyaliwan, no man po talaga magkasya. Ring babihan na kanako. Kasalanan po itang mangupit ko king wallet na. Secret. Masakit yapin po itan Uno ka rin kakuma, nung iya ka mangupit. Alang-alang kuma kaking siping mong bali. Siguro bang kanita ko may pagkasakit, minuklukan kayo. Magtapat ka kayo. O Diyo, balo mo naman, may kamalingi ka na gana. Kulang na rin bibigay mo ka na ako. Magsilbi mong dagdagan. Dagdagan ko naman ing kanakong uma keka. Ito pala. Ati naman palang kapalit. Neng kayo po kailangan ing mipagmalino tamo, miluklukan tamo. Kesa kitang gagawa kang gusto. Kaya ba't makukonsensya ka? Masanting, pisabyan Diyo. Nga na pinitang kasebyan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Sabihan mo, nung magkulangan laring bibiyena, bang kanita, dagdagan na ka. Or dagdagan na la. Kesa kitang mangupit ka. Uling nga kupin, ugaling udas ita. So in the gospel, he said this not because he cared about the poor, but because he was a thief and held the money bag and used to steal the contributions. Iudas mapagsistiya, king kamatutwanan. Baluta mo, ing mapagsiste, katumod pilmi. Pagsistida ka, ding aliwa, at iti, metong yang masakit akaranasan. At nano ing dapat gawan po tang ikapagsistida ka, paboren mo la. Pibalabalugbog mo na lamong. Talagang makanyan po tang susuyo, alimbawa, king pisamban, latok ng ding maindredos, at malisyoso. Diyos ko po, sinabi mo pa mo, Kaya piningkay sa sabihan da, nung kanong bisa kang manakit da ka la marites, kimpisamban. Diyos ko po. Kubalo nung kinipubulaon, tutupo ito. Nung atin magindredos kaya ka, nung atin magsiste kaya ka, pibala, balugbog mo na lamo. Latok nang ding maindredos at malisyoso. Tutupin ing taong mapagsiste, inya mo papansinan, ing mayap mong gawan, yung isundo mong daptan, ating magsiste ka, pibalabalugbog mo na lamo, ustong petusan mo lang dating mapagsiste, muli kang miserable. Tandaanan tayo po ito. Potang petusan mo la ring mapagsisti, muli kang miserable. Kaswelo da naman, gawa ding miserable ang biye mo. Kaswelo da, swelo da balat. Mula papansinan, kaluguran kong kapatad. Makalukluk ya ketang arap ning baleda, ing taong mapagsisti, at sakano pagmasdan ding daralan at tao. Lina ba siya ing meto nga payat at tao, inya nga ng mga mano, ing taong yan payat ya uling bulat tiyan diya. Diyos ko po. Alben mo na rin mapagsisti. Ela po kagigisanan sa sabyan. Lina ba sa man ing mataba. Si mapala ni paring mataba. Ano apong may? Patawaran mo ko, Diyos ko. Nung ali, mabarog ko kaninin. Lina, bas man kano ing paring mataba. Inya nga ng migsalita.
ing taong yan, matabaya. Keraklan, mi paboren yaking kusina. Aro, Diyos ko po. Ne? Putang mi paboren kapi naman king kusina, maglobo ka. Ne? Linamas neman ing taong payat, at mo naman mataba, lalaking masanting, at masese katawan, pero atin niya pamuring sinabi, ing taong yan, alayang gagawan king biyena, at keraklan, matamadya. Aro, Diyos ko. Ne? Lawin mo po ring taong mapagsisti, at tsuya mo karela. Inya atin niyang panawon, magpasanting king katawan na. Nga da po ding mapagsiste. King malagwang salita, karing mapagsiste, katumod pilmi, king taong mapagsiste. Judas mapagsistiya. Siguradong katumod kaya, kutang. Pero obat pagsistine Maria, pakibat, agpangking ebanghelyo uling mapanakoya, mabulok ya puso, anya mabantot la rin kayang amano, mitutuglong la puso at dila. Mitutuglong la rin puso na at dila na. So nano po yung babala kaya katamo, lalo na karitang taong mapagsiste, karing mapagsiste kalakalali kayo, potang magsisti kayo, pabistuyo, ring pusoyo. Mabisto kayo, karing mismong amado kaya mimingat kayo, karing sasabihan diyo. Uling marakap kayo mismo, karing amanong lulwal, karing asbokyo. Nga na po ning metong a writer patungkol kang Judas had just seen an action of surpassing loveliness, and he called it extravagant ways. He was embittered man who took an embittered view of things. Tutupin, we see things not as they are, but as we are. If we are prejudiced against a person, or prejudice against a person, that person can do nothing right in our eyes. If we are prejudiced in favor of a person, that person can do nothing wrong in our eyes. So, tengalan ing alang kasimparang legwan king lugod ape pakit ng Maria. Makanyan ing ikit ng Judas. At inaos na iting aksaya. Asyong aksaya. Para kang Judas, may sayang mo ing depatan ng Maria. Sinayang namo iting pabanglo. Ustong ing taupin naman, matsuraya panlalawe. Matsura mo naman kaya, inge gana-gana, king kayang pamibiyebye. Kaya pinano po, ing assignment tamo, ngini pong maleldo, nano po ing metong karing sukat tamong samasnan, karing biya tamo, yapining kaya katamong panlalawe. Tamo sana maging kalupa ng Judas, matsura, mabulok, ing kayang panlalawe. Itamo sana, potang lawan tala, ding balang metong kaya katamo, ding kapatad tamo. Lawan tala, mitmong lugod at pakamal. Uling inggino, makanyan nakatamong lalawan. Lalawan nakatamong parating mitmong lugod at pakamal. Nalalawan kay katamo, itang kay katamong bulok. Ngunit itang kay katamong lugod. Kaya sumangid din kay katamong kainan. Amen. Bayo ing pamaylasan na Maria ning Betania, linyan ne ing Ginong Jesus, king mal
Amabanglong laro, antimong kapasalamatan, uling pe pasubyan ng mebye, ing kapatad ng ilasaro. Yesus nga nang sinabi, king iti pamagsadyaya, para king pangakutkot na. Lumapit tamo king Ginoo, kambering pusong pasalamatan. At nga tamong sumabi, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kalupa ng Maria, ning Betanya, ayang pangtasana king Ginoo, ring peka masanting karing sarili tamo, di nga tsuke katam, asukat ng tamang pasalamatan kayo. Paul na ning ganaka, ampong lugod na, nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ding panalangin, lugod, at kasuywan tamo, maging mapabanglula sanang mumukit king Diyos, king banal ng trono, king banwa, ngaming manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Pangilagan tamo sana, ing pamagkunwari at etutong pamagmalasakit ng Judas Iscariote. Agagamit mo karing pakalulo, bang takpana, ing marok ng dapat, ngaming manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ding sablang mi sa sakripisyo, kimbiera king inosenteng tao, banga sulong dalamo, ring marok dang plano, makiramdam la sana king siwala ning konsensyara, at lumapit king Ginoo, king pamanisi, ngaming manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Manatili tamo sanang kayabe ng ning Ginoo king pamaylasan na, at itawon ding sarili tamong kasakitan, bang gagampanan, ing kulang, king kasakitan ng Kristo, para king katawana, ing banala, kapulungan. Ngaming manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O lubos, mayupayang iba, pagkala mo kay kami, ing agam pananbiya, ing paruminggo ning pamaylasan ng Kristo, kabang panayan biya, ing tagumpe na babo, ning karalumduman, ning kasalanan, ampon kamatayan.
Manalangin kayo, kapatad, banding kako, at kaya kayong dawon. Matanggap la, arapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ng ginutin daong karinggamat mo, kay kapurian po ang kaligay ng lagyuna, kay kasaplalata mo, at ng mabilog ng banal akapulungan. O Diyos, ang maganakang ibpame, balikdan mo lang mit mong pakalulo, reting banal akararaptanan, abag masusyan mikete. Layon linisan na kami, ampon padilisayan, bana kaming lalong alapit keka, ikang panibatan na. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ing Ginoman tabi kaya kayo, At keka antemurin, itasyo ring pusoyo. makatas na laking ginu. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampong matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing pasalamatan da kaking sablang pinandit, ampon numan ka rin o ipa, alang hanggang Diyos, alubos mayupaya, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Ngening milalapit na laring aldo, ning makalunos ng pamaylasa, at maligaya ng pangasubling mebye. Gaganakan mi king kareting medayig, ing katasan ampong kapalaluan, ning matuaming kasalang, at kareti mo rin metupad, ing misteryo, ning pangakabos mi. King kapamilatan ng Kristo, ding sablang anghel, sa sambanda ing kamalan mo, at mitutulalang alang kapupusan arapan mo. Pagparalampu mikeka, ing bustan mong milaw king siwala miking karela, ngening mikakametong kami king tula, ngaming ang kakanta. Ika pining banalaib pa, iking sibol ning sablang kamanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana retingayin, kingambun ning espiritu mo, ban para kami magawalang katawan, ang pondaya ning ginuming Esu Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bay nakusang lubdinaw ning biyena, king pamayla sampon kamataya na, kinwande ing tinape, at may pasalamatan nakat pinuri, piraso de ing tinape, at dinwang na iti kareng disipulo na nga na, kuanan niya iti, ikayungan,
at kanadye. Uling iti ang katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman, kay bating ampunan, kinuwaning kalis, pasibay pa pasalamatan na kat pinori, dinuwang na iti karing disipulo na nga na, kuwanan ni iti ikayungan at minum kayo kadete. Uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, ampon alang anggang tipan. Hami bubo para kay kayo, ampon para karing sablang tao. Ban ganit ami patawaran laring kasalanan, dapta iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ing gaganakan mi o mapamakadulong impa ing kamantayan ng pon pangasubli ng mebye, darawon miya kay kaiting tinape ning bie, ating kalis ning kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing pe paliryan mo kaming matampang talakad arapan bo at sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamua bo, kingi kaming sanang misulusulo, king katawan ang pondayan ng Kristo, tipunan na kaming antimong betong ning banal a Espiritu. Ganakan me oy paing banal kapulungan mo, ang makalaganap king metoyato. Ban mi ganap yaking lukod, kambe ng Leo, ing papami, i Florentino, ing arsobispo mi, i Pasiano, ing kaming arsobispo emerito, ding sablang pari, ampon diakono. Ganakan mula naman ding kapatid mi, antining king binyag, ganakan mula naman ding kapatid mi, ay inaos mong muli na keka, antining king binyag, metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sana king pangasubli mong mebye. Ganakan mula naman ding kapatid mi, amatudtud na king kapanayan ning pangasubling mebye, ampon ding sablang mayango na bie, king pakadulo mo, tanggapan mo sana, king masalang harapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit, king bie alang angga, ban kambe ning wan a Virgen Maria indo ning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring wan a apostol at ding sablang banal, ami bibiye kalugod-lugod kaya ka, king kaya ka banding panahon, apuryan ang po napaligayin na kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan na, kambena, ampon kaya, kagum ning banal na Espiritu, sablang parangalampon ligaya kaya ka o Diyos, ipang lubos may upaya, manggaman king, halang angga.
balang pinandit, ingib pa, ing lalawan na, aliwa itang mabulok kaya katamo, nunay itang banglo, asisingal-ngal kaya katamo, mahustangin ni kaya, kapamilatan daring amanong tiro na kaya katamo, ning Ginoo. Ikaabos mo kami, king sablang Maroko, ipa, malugod mong ipagkalabing kapayapan, king panahon me, ban king kasawpaning pakaludo mo, mitimawa kaming paranti, king pamanalipan ning kasalanan, at may kabyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang pagsadyan, ampon, kabang pagsadyan be, ing panyatang ng mitnong ligaya, ning talapangabos me, Yesu Kristo. O Diyos, ay paming ginuming Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nunay pansinan ming kasalpantayanan, ning banal na kapulungan mo, at pamayapan min pon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pon magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sa kapilan man kaya kayo. At keka antemorin. Antimong mikakapatad, aparating lalawan, ing banglo, ning balang metong, ipakit tangi ning mikakametong tambo, king kapayapan. Kapayapan, kapayapan.
Kalugurang kong kapatad, niyo, ingkya katamong Ginoo, abinye nangan, ingay ganagana, at alayang nanumang tigan, king sarili na, uli napin, ning lugod na, at pakamal kay katamo. Mapalad la, ring mayawos, hingapunan, ning kordero. Ginoo, iyak matampang tanggap keka, dapat ikasmeng amano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, sad-sad na katamungan, ang gaking biye alang angga. Amen. Dapat ni spiritual apamakinabang, o Jesus ko, sa salpantayanan ko nga tiyo kaking kabanal-banalan na sakramento, kalaguran da ka, may giting sablang bagi, at pag nasangkuin tanggapan da ka, dapat paulining ngening penandit, era ka atanggap kin sakramento, umeka mo man spiritual kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo wari at tiyo ka na rin, at pagsang metong kayang lubusan ng sarili ko keka, emo sapain tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, Ama pamakalulong impambi, iti sanang sakramento mo, katman na kami king malablab a debosyon,
baka kabing mitulala, king pamagmasusi ampon grasyang bubungan na, niting banal akararaptanan. Iriadon mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. King lagyo na po ning kaya kaming kura paroko, ating mabilog a parokya, ning maya papastol, among dan. Ipayabit mi po yung maragula kapasalamatan kaniting panimunayo king banal a misa, at makabalduang humilya kaniting Lunes Santo. Diyan tayo pong maya pa oras yamong. Kababalwan po, bukas po Martes Santo, indala ning krus maganap itang 5 o'clock ning gatpanapon, kiniking kilub ning pisamban ning parokya. At itang 6 p.m., pagmasusyantaya po imbanal a misa, di makatutok ilaring makatuki. Parish Cathetical Ministry, Couples for Christ, Soldiers of Christ, Apostolado ng Panalangin, Ladies of Charity, and Divina Pastora Chamber Choir. Dakal pong salamat. Ginoo, mantabe, kaya kayo, At keka antemorin. edo ko yun na rin buntokyo at maniga po king bendisyon ng Diyos. O Ginoo, ing pamaningat mo, ipanwalo na sana ring pakumbaba at papanatilyan na lang ligtas, ding sablang manaliging pakadudo mo. Banilang magmasusi ka ring piyesta ning Paskwa, emo kambe ning pamagsane, pankatawan, nune maigit pa king sabla, kambe ning malinis a pamiisip. Idiadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang totoo, hingip pa ating anak, ating banal a Espiritu. Amen. Ing misa, mi daon de, ume kayo at parating pakatandanan, lubos na kayong kaluguran ning Ginoo. Salamat king Diyos.